especially la section 3 la national la Poland itu section 3 along lake Kipuara na tuman sida ka do cholo section 3 ke non la Sarjeng Pen up to Loing Thipian ke section 3 lo la so long lehem putum da ke jon no itu Poland ke puri itu ke puru itu la song bong Poland ke puri along lehem putong bong ta ke long le si kong la ke long le pulute non la da ni tum la section 3 long ke hot Sarjeng Pen Chenglok dak langhin up to Loing Thipian prai kong lu la tum si ke long le dolang non ta long le hem putu ke along le system ke pia payment bang ta ni tum rat tum mang satisfied kali long le hem putu mang satisfied kali athema kaprek adim pen non doboka tu parokha hala section 1 along gitu la teng lo purang ten itu mang tha milai le pin la khoda yang se 45 lakhs pro ten itu 6 lakhs ko song kena picholo labang solam itu ma tha me lo Masih 6 lakhs lote itu maka 3 generation sih nang picot monta 6 lakh 3 generation nang picot la song bong pen lang tum non pinian ta la puson si pibom lo inke third bang ke non la tum payment sit ki pi sob hana pi ade isuman man pilo isuman pen la se payment ki pi ta ko pi pot si dera rat na asni tum karju kang tung la lo la si 3 nomor bang ke la lo la dak la so dakang bong During TP pen la Sarjeng dak section 3 along dagang bongta ko puson si kaprek long lewe piletum tak pus long lek ongrat na non nili daim dak hola pluri sarkolo fis pen chenglok dak langhim tinali hola dakan dak lom lok si bang inkoira ke thomne abang phu along lewe pilum si long le pota long amen klang ra towara rai Temanli tumke daksi emang tek daksi ke theding pinilalar talo dak phuluni si doyar lo asi tarabasa luring tipi pen chenglok langhinan ke RVR etame komalong li si doman itum chini pame la song bong pen kupusi abang punan kongren ma especially dok circle office long kame claim ala pion chukudar pen chenglok mondol pen SK la pen non la yaro toman alang itu malong le doma we man itu dakarat tum ke chini setala tum malong le pusi ongra lo inuni da mondol yang si alang tum mapuri alamen yang si mame bang pho mame ke bang tho mame ke bang hini alang tum malong le we pin tum si long le ong thura ni tum malong le hem pu long le dollar no highway ra tum man ke pini payment long le dolang no la rong pm so da phurunia bazar pen hola kalbharan rong pm long le side lo la montu rong pi alang li pinian de payment long le lang ala lis long dak lang te sora taxi dolang hala por panigong hala patinali pen damchot hala ta amen klang te dum long lake toara rai adda ka ding pik lang las taxi long le klang te chini lor along le hem pu dollar lor long le paklang te seta hala along le we pin tu mangke mame ke long mangke piniar ni alis teng le porong te mame ke adha bigha mame ke 1 बीघा la puson se amen dai klang klang nasi la puson pulote ni tum long le hem pu jetu toan long le puri be ke tum mangke la si chedon no tel hay la decision mangke nasi non boke ni tum request mangke non otomas council la tum si jepat hek chepari dai non la long le la Poland compensation pu thake nasi otomas council no mane chunuri la ni tum inside pa me pen la bangso pu thak ma thatu si chunuri la je payment apa? Lapen aku cuning tu non jitu Assam Chief Minister Hemanto Biswa Sharma kai phanta je labangso illegal kisman payment do illegal jitu occupied longle labangso bang nang saidun pame nang pusi cuning ri lo athema ni tum dak arar tum bangke ladak SK mondol tum pima chong thui labangso kinon ka klang dak lo nasi nang tum non tum dak list do labangso list tum dak tik sin mare lo la monal itu teglong po je dak mama circle office staff tu ko masih so dak khuluni bazar pen khuluni gawan hala khuluni gawan si irunu na mondolong si bang truck khulute ko puson along le pin la tu se example lang than po dak inu do province se pudo
along le masih chat ta velo usila bang truck along le la sa bang ma thala me la sa ta si mondol do lang hala dak do mondol do la rongpi sango do teron sango do tum ta along le pin highway rai ke la tum ta pusilong le ong ra la si lahai bang itu si provinsi po magne mondol lik la pulusi circle office circle mondol teron sango po bangke kopuna teron sango bangke la ke kibalo na langli bangke jungjung gabe seta purial tum sido asupi bang do komater amen kopune contoh teron po langli Chandro terone ko pilo klami ke mondol lang mondor ke rongpi sango po bangke rongpi sango bang itu so section bang puri re hala tarawasa pen la ke hau luring tipian hala ta amen kopune sorong longki hala ta so thangla isiwer sob sa longki rongpi ke ko pilo klami ke mondol lang sing kona lo klami ke peluni sarkul lo nasi lahai tunggu pusa men klang rema athili tunggu chini yar e kumarong le siduma highway rai ke kalong lewe pin tum si sarkul office tamong lewe pin se long le ong re nili yar julang ko solo tu long le ong re matung mali lang tu long le ni ga bele itum dak se manga thek na tu dak le manga thek dali sakuri ke chok claim ben si dak bang ko pusa long le ong re solam ni yar la sini tu long le dapat lang hakuna la dapat lang ke hopu si do pan lo hopu ko na lo dak pruni boyar pen cheng lok bang kwana long le duma dak rong pi hem long le terang hem long le do so dak hola mohendro sil polong le do la pen ke taro hem pani gong taro hem long le do taro hem tung nili long le do nili long le do ke umit busumutari long le so ban hola bangli tum ke mo so pruni gong long le la ke salwar teron long lo salwar teron a school of hilo bang kwana long le so chini ya so dak ke puar vi side so thaklo timu hem long le pen cheng lok ni long le do lang la pen ke hoda timu hem long le do ke himuluti LP school la so dum ke ko tok bihem long le do bihem long le do aprang yaro barim dilip tro long le sab do la pen do long ke hoda busumutari bihem long le do lang la pen ke prai ke hopo khomia so long le yang selo la hem phu mari chini ala ko pusi so dang long le hem phu ong re ma asila so bang sai pa me nai tanga dilip tero na bang labang alis long le do labang chelong le po athialang li dax aeroplane barim bang lo kasi lai hui tu ke along le hem pu be pin tu pasi along le ko re ma kasi ni kar du kang tu lang kasi labang nang sai tu pa me nai in sai pa me pen labang dardak pen pa chini nai la compensation ke long li kaching bar be bangai ko pusona jat mane son ni tum non hala parokha tu doboka so daga long le dik tu la tum compensation pike bang ke hoda ka commissioner ame thangsi a hem notice pc bang meeting gangsi market rate si bang hoda secret doboka la parokha pen hoda so da ko da chairman logan district na te isiwer atwar hujai district non bang hujai district lo isiwer atwar 36 sal highway pulote doboka tu dimapur isiwer ekrongwer atwar long le ko pusi hopu aret le bele karbian long atwar aret ke bele nasi solam sih itu rumah thang, 45 lakhs ni jadi. Isi wel, kenapa ke langhin da town thala, Kololi da town, सब commercial area yang selo. Hidia ke nali tum lang pura kompu, ke prai ke rong, bari long le yang se, bari long le tala antak thang lo, hidi long le tala sonat thang. Nasi labang so bang nang saidun pame nang, authority itu nasi chuneng ring lo. mo penang lagi pu SK la pen mondor tum si longle penang ana tum ke ando pu na sialang ni tum amit hang amen pen nong ke en ma mate Labang ke alang itum amet hang amen kabe apuria lamen. apuriar men ko chini kai ma Mame ke angir pia men mame ka supo men mame ke apinu men la poson sido la si details list na itum bani itum pini lang pinu ni po dak tik sim mari lo la tik sim mari an ma ke la ke false lang so dak bangke ahem ko long le we tum si dak do an si dang itum tik sim mari la so ka so itum bani idun po la itum hoda inside na bingo la tik sim mari an ma ke la ke ahem ko kemana kacik long tap tu long le ka we pamo het jong nang le tum kaning je la long le compensation atangka ki pi kaching bar be komania phan bang ke bighai sile konsitame jeneba 10 lakh komania phan ke la bighai sile konsitame ador mang jeneba 2 lakh pichot ko kopia joini je la la so bang itu matha pame pen inside kelang athima that council tumsi long le compensation ke pi asila ko sole system dom ta ditum phano pachini ke par bigha long 6 lakh 6 lakh ko amke 3 generation sin amki po 6 lakh par bigha long la so hisab ditum phano pachini cha
la sila so hisab si mami long lege tu group dai seta dak paklang bangke ek kotha mami ke dui kotha la posol si paklang cho non la so non tu la rong pem long le ana dang the dak bang klang ma si klang pe dal so jo po thak ti mu hem long le do hona ta sarkari busi ko ta kor ni kan bane la tu khiti ni tu mahang se kelak ser ba long le sarkari busi ko ta ke klang kang berarti mu busi klang sila kos kelabang buso ne la jo la non ma ke 2 নম্বর la ma ke la jitu sarkari long le jot khali do la highway rai example wa phuluni jitu Asia theng no jitu khali ta bangso khali atim mangke phang fishery sido la ke ni si oka job kan ni thom mane tu ke rad long le ko padon ang department long le bisi tu mayok ta pota kori le hola gojan timu hutani li phanang pulo po lani pota kori thai don ba we sar dang le sob rad long le se tu kuri se ta piniar ni dak ko pusi la Asia theng no prai ini kotha bag do lata mame rong hang sang ho men ni thap thalo kuma rong hang ne men exactly dak monali tu manang pi po ta dak ta bang pota kuri delo kopi lo tum ke la prang solvent pusipu ra industry lo hala ka hemrong rang pusi kir lo hala asia movement ho pen hemrong rang pa thang hemrong rang long ala jak ding dak ta mame rong hang men je thap thalo dak ta long delo ni tum ke la rada property pusi majok ta ot seta piniar ni bangke komen tu ne bang pota chukri lo rat long ta bang sop me thang men ta la lo dak ni ta rong hang sang ho men ang se la pen do thulang hola dak phram adu hola ka dak phram long le mati la ke from veterinary veterinary lo dak phram lo hola so dak la ka phrang ta pro hem sor se dan ke pilo check kro puto no la so dak khali highway pe la sab so khali dak no dak ta bang pota chukri la kumane lage dakta hoda keklang bang hanse nasi details bang itu retain nang pipo nang itu bang boleh tim chini po nasi soal taksi kisumana dim ta khali dim dota musi bala langhin long tame langhin gitu sosan ghat pen chenglok ke highway la to boundary jong dak thi wala hola dakta pota kurla mondol to ni chini mame bongrung bahini amen do kong da naka anu kapre kali phuli circle office tap puria la family dak bongrung ero bahani do batna family nasilahai langhin son son kar bitum longle ave bhitia mase ave matro longni bet lata highway puri re inu ke check kro elong mangke romen rong pi kai pong so latum doni bet langhin long le do ke ta la baki la highway ra ka manyok ta kar bitum long le te ko pusi hoda kar bi long le klang ra nasilahai ka sob kol son se doi do so taxi la so dak ken itu la so no les bang nang itu la si pachini cholo ni from jong itu president ba pinangan alam the ni pachini kasi ni tum la hay alam the ka chi song ji lai complaint ki bom ta respond thang ta kum abi circularis pen respond ta ave redemarcate resurvey na kori thi ku la na kori the amat la hay respond thang positive respond thang ta vida amat akhe thak vida ni tum bang siklang pulo along benge amen taklang ke klang dun chita dim ta mane along le physical acquisition na bangke chiri si mother bigha doji ange dak 3D along kapak lang bangke half lisa ta tin lisa ta lapone amarang ge hala ai mona bang ta komre le anta hadang jinun physical we make pen ke long ke thepik jinun ke dam bang thepik ange dak 3D along kapak lang bang kompik asap sabat la koson tong pitong kung kiklem ne chinju ne dalai ama se sanse dambong bang bang mau pai na pai ni tumba chingwai lo putirang sa hu ta tong kirang to te je tum do no ma chingwai kan nam pen kisuman je po akan ta suggestion en la hai ar so lo la puru na tum high court appeal pe te ajana ka ma chunchi lo tuma especially la section 3 la national la Poland itu section 3 along lake Kipuara la teman sudah ke cholo section 3 ke non la Sarjeng pen up to loing TPM ke section 3 lo la so long lehem putum da ke jon dolo itu Poland ke puri itu ke puru tu song bong full break adim pen non toboka tu barokha hala section 1 along itu la teng lo pulong teng itu ma tha nilai lipin la
khoda yang si 45 lakhs floating itu man 6 lakhs kuson kena picture lo tabang solam itu mah thamen lo asi 6 lakhs floate itu mah 3 generation si nang picture monta 6 lakh 3 generation nang picture la song bong pen lang tum non pinian ta la puson si pibom lo inke third bank ke non la tum payment receipt ki pi sob hana pi ade kisuman man pilo kisuman ki pen la se payment ki pi ta ko pi posi der nomor bank ke la lo la dak la so dak ang bong duri ki pi pen la sarjeng dak section 3 long dak ang bong ta ko puson si kaprek long le we pi le tum tak pus long le ong rat ma la ke long le pulute non la dari tum la section 3 long ke thor sarjeng pencheng lok dak langhin up to luring tipian prai kong dung la tum si ke long le dolang long ta long le hem phu ke long le system ki pia payment bang ta ya pun itu lah ini tuh Ministry of Road Transport itu lah Nitin Gadkari pada lupa le naik pusi kan itu lah ke through post by postman this postman ini tuh ambil paling loh lah penadun tu bang tu isuman tulang pulo nong itu menus tu ke lah mana along le itu kan amen ke di dak pinangan tu itu kilometer ke itu section lo punya sergeant penluring tipian jadi 70 tu beneficiaries 70 fake beneficiaries Asih pati jadi bah. Money doubtful lah doubtful beneficiaries Asih pati chat. doubtful beneficiaries long le itu pen dak sudia long men klang ham lah kuson tong klang ham ne kupi ko ne lang sini dia kum dun de lo akum dun mo komplit ne la se la hello ne tum la so again support ta complaint pidam lo memorandum la ke Director of Vigilance and Anti-Corruption Guwahati la hello ho dak si dolo la checklist tak tick mark ni tum kipi tum dolo yo la hai hello la hai ke along le itu penamen ke tum lo la hello kapal lo na penadun thu apun itu mata tu si ayah tu claim lo kana bulong lo hono kul la horizon la di na horizon la ta hala human right di kolam la hai international human right ambassador Philippine organization tu ke dil pi ke channel ke mata si la so organization tu han risi lang tum hanta la non hat ho lang tum han la hello itu memang tu ada tu list ta include dun beneficiaries a list tak kilong le tu di lai lo dan dak abang ke itu specific holiday ala dak trivial list along kapak lang dan bisa hektar mati di dak ala hektar ko itu lusa convert lah ne joy ke pen kachini je pan hai kabe kita kachini pan dak convert lo dak dolo mane trivial list along ko an makik clan jadi dak along le aphai dolo la pen इमेथांग पुन पेन फिजिकल कोहेशन है को अन मा कम के दाम लाता नि तुम पकलांग कोन ला से लाइलो हो किछ ये तमे कोमालों लिसी तो मन इतम चीनी तमे la song bong pen kupusi abang punan kongren ma especially doktor circle office long kame claim ala pion chukudar pen chenglok mondol pen sk la pen non la yaro toman alang itu malong le doma we man itu dakara tum ke chini setelah tu malong le pusi ongra no inuni da mondol yang si alang tu mapuriala men yang si mame bang tho mame ke bang tho mame ke bang hini alang tu malong le we pil tum si long le ong tu re ni tu malong le hem pu long le dollar no highway ra itu man ke ikut land affected families forum today la somben pensi itu pinangan adim memorandum mande complaint na kompilo ke chengsin itu complaint tipige commissioner of divisional commissioner arbitrator ready la hello alo ta enten la dak list dolo ho affected list la hello list of affected families in part to acquisition of land by NHI stretch from Dokmuka to Luring Tipi la hello ho dak dolo kado kabe so duhu 69 do itu sudah walis di PD dak compensation long ma long lema sok la dak tang lapo yang tindak lang itu aku sini ko
number 1 ke lah lo habi porong pi depend doi mari ni khari doi mari da compensation long ma long lema pota number dak paklang lab lo pen compensation ke long tungi long lo jo dine ba depend doi mari ke dak 1,08,000 ke lah habi porong pi bang ke nil long le na son ke long le tungi nil ang sel lo ni khari doi mari ta nil lo koyab bi la ta nil lo lah lo ho itu asong pen ki biche nama Sau bangkai lah kayak gimana lo langli bangkai jungjung kami serta purial tum sido asupi bangko. komater amen ko punya Contoh teron po langli Chandro Teron ko pilot lang ito. mondol lo bangkai. Mondo. ke rompi sama ko bangka Rompi sau bang itu so section bang puri reha tarawat sapen lah kau loing tipian. Kalau ta amen ko punya so longki kalau ta sama thangla. Isiwer sab sa. Long kirong pi ko pilot lang ito. Mondol lang sih lo. Kona loik lang ito. Apalagi sakul lo. Munisa teron pi son of Sondro Singh teron lata mondola supilo Kumar Mondorig bang eh. Chandro lagi Sondro Singh teron ho kalang long Timothy Ruhilak Kopi wife of Dimenteron lata mondol apisol Dimenteron mondol ang Srimati Malaya Brahma wife of Kisur Doimari lata mondol apisol Kisur Doimari ko mondol nakang klimbon ang Srimati Joysri Busumati wife of Dinanath Busumati lata mondol apisol Alang itu malong le duwe gwek mama te. abi kamar di surong itu ada apa bang ke along lagi bun ke ni tum cipun et lo 1 बीघा 10 lusa ang hadak 3D alis long klang lo he 3D alis long klang ta hadak kapak lang ke kon hat lusa ke only hat lusa ulo te another 95-96% se panglim de lo masalam le la se lahai atangka lahai apai hadak pendon nang kele le ma mati nang kele tang ma lahai alam tan ni tu le har ko nang kop le nang kele tang tong nang ki kidan ma mati hadak ang song ke palle le de lahai ta ni kecil nang tungka kop le ambe hala aret ta ahok ke aret ke ni tu man ki de Ini tunggu sini ya teng, kalau teng makan si halom itu 40 out of 40 is 18 lah. 6 Parbigalong ya. 18 lah, benar 22 lah bang benar lah. Salam lah. Lah si dak mana lah council itu, mana dak sarpung office itu kiklaim 14 ni masih Allah right to fair compensation act 2013 है. तो 10 ni lah so teng kalipin lo, dam dipin lo. Mana ning hangaling. Claimer damai la non ni tumbang ke di wat nang pibeng e tumbang po di wat nang pidet di wat ke cilang det so mo cilang det matik te non bang ni tum undertaking ke to ni tum han e wat bang nang pibeng e tum nang mathema fair compensation act mate awul la teng la no kan kan act awul la teng la mane nang kalong le pa e wat nang so wat nang ni tum cilang la ni tum ay mon kaliloma kalang ma made ni tum long ni area kaliloma kalang ma ngong sila kalang ben ngong si ning hang ngong si satisfied ko puta an si ni tum undertaking made agreement akum puri ko si non ni tum gi puje bang e council hang ka pachini ji la ben la kampian mom tum hang ka pachini ji ke la no mane ni tum han award ta nang pe na award nang pipi ko ni tum bang ko kelo bang Sing terang di ada keklang ke 3D areas along keklang ke landa hode 6.9 lusa angke ni tumpun tulo kelong tuke lai lo hode kelong tuke 2 bigha 7 lusa lai lo yok amal na atum lo som thak ini ke alang ni da compensation long kusita mai 6.9 lusa a compensation na bang si long chot akum lo he ala another la 2 bigha 2 bigha lo 2 bigha anam bang nang kita long lila hat lusa anam se kum long chot lang son ta ta ratul long pi
sa son tak thalo na dak tak kilong le tum kum dolang residential ne hello ho la si la pu an pen ni tum kachini ateng ge son ho kachini ka rulong ateng he wan tong la hok ni tum kachini ka rulong ateng ge son pu areta mane son se rulong ni tum la agriculture ke mane per bigha 40 lakhs kolam se rulong hai 40 lakh hala including 100% solution le hala calculated pen dak 40 lakhs per ni tum along rulong per bigha anta non government pen ki ke council pen ki ke only 18 lakhs another 22 lakhs abang kuna se kompang ko lagi inut bak apoket along mate inut ba jep along si dulo ko mati di lasi lahaya ki sung lo ni tum ko ke phoke dak pinangan non ta nak sitong bundia tum dolang pinangan tum ke la 3D alis lo masih kang kedel ni tum dak ka son tak lo dak ta kiding lok si 600 feet do kiding lok hai kiding lok 600 feet length nge breadth dolang antara tak kang klipong amo sini tu yang limina long le long minta along le la si pinyar ni anta kam ta paklem long le del ni tum bang kam ta elor le del lo auto pau del lo ni tum compensation nang kutik ke nang order ke auto pau del bilo ke di hala doubtful beneficiaries hai la si ni hada kang song pen ke ni tum ko ni ka do ko vitali tum chini le hai ang song pen ke kendang yan along le apartment ke ang song pen nang fill up do long le ke ang song sining ang song pen nang tuk long mati an pen create nulo mati di pakam nulo mati la si dak ni tuma men ke klang ke dat mati ni tuma long le kidun kom he hada fidulis long ke klang jung he abang ke mana anut kapre ka tum dak ka chijok tukok ta hai po ni tum kachini meg le he ni kachini ke lalo mana dak anu kapre ka chijok tukok ta hai po la so po si ni tum klang kridel lalo mo pen ang tum nak pachini do hala duck farming pu veterinary department pen along le dim long ta komani hanse sang ho si claim that pu komani lo la list long eklang ateng te ang le tum chini ateng la doubtful ateng te along ke klang ateng ke inut amen binong ke Probin Hanse pu asupo do Jinthong Hanse laje ko meme mane son hode mondol tum son se longle ke alang tum ko lo mati di mondol tum son se ke claim mane nili dimadim ta mane chi yok lo antala tum dak ke paklang klesi along ka prek si paklang si mane adak number kado ko kita alang tum larla mane totally mane hala documents amuk khata hai totally hala permanent address map na thema da ke permanent address map ke do thang mati ho ahok ke lar ni dak number tum lar lo ko son pi tung ekle me kum lo ne la si thekte kola so address map ta mane hilang ta akinang sot lo ke ka do ko chini ko sona taxi mo pen pu ba na rong hang sang ho pu ko madik lo rong hang sang ho tum da long le che rai long ni do pu si department along le hemrong rang la pen PH long le list long ateng te bang tum ke than amunit ke kumat lo ni kuson lo ne ke suman tum tan lo la ke non ke do bom ke tum harang hat homestay pen ke thurdun MLA asupo po se than hai apula amen ke dorsing rong hang list long ta la so teng klang lo ma su supo amen do ko puik ne amen ke son ne klang list long amen bang ni tum da lang nang ko la silo ho Clemja rong hang ma gini dakta son of dorsing rong hang lagi kona dik lo dim la ka chirai ke dak lo mo penang tu mar ribom hemrong rang dim lo la silo ho Clemja rong hang ma gini dakta son of dorsing rong hang lagi kona dik lo dim la ka chirai ke dak lo mo penang tu mar ribom hemrong rang dim lo government long le lo PH long le ke i mane ya hok pet ke ni tum ta lan kapang thek ke
kapang thek binong kali ha thema alam tu lar lap lo kom mati la ta technique si la tu claim lo adak nomor katu kali men revenue village anta lar lap si mo pe nang li tum mo pe nang li tum nang than lo je la so dak an ge nang li tum along le hem pu chini rep ko mat si akimi nang chi jok dun ma hala so dim bang nang li tum chini bu si la so teng pute nang li tum nang ka chi jok dun na tum ko mamat iglo lang li tum pachini tum thegi ma men da ka teng pu te pinangan tu jo Amen bahini bab amen. amen pachini tu se la pulo jo number 1 revenue village ke 1 nong bor pukri pude na free long lang la lo si jo Kanchan Kropi pu wife of Komal Kanchana Hanse the Kanchan Kropi pu wife of Komal Hanse la ke ne ni tung ka chunya teng tu te la Mondol pen tu mama pu ben Hanse di la so sarpi sa isuman kom than hai so teng pu te do jo pinangan do Joycing Bay, son of Dibla Bay, kata Chin Nepin no. Kudu tulang Samuel Hanse, son of Kudep Hanse. Karon Timupi, wife of Dilsing Hanse. Rajan Ingti, son of Lorsing Ingti. Kajok Rongpi, wife of Dilip Tokbi. Klemja Ronghan, son of Lorsing Ronghan. Mukrang Teron, son of Let Sikari Teron. Sir Mukrang Terang, son of Chandra Singh. Kahuna kene sentara long